نەیەکەم شانۆگەریە مستەفا تێدە بەشدار دبا وەک ئەکتەر. لێ ئەزموونەکە نوێە بۆوی. هەر شانۆگەریەک تێدە بەشدار دبا ئاستێوی باشتر دکە. ji ber ku qutsabiyê li beşê dramayê û bo wî karê praktîkî ezmûneka diya. Ev şanogeriya bû me gelek baş bû, gelek gireng bû çunku me dibûte bînerî معانات ما شانوانان اوانه ام حسا شانوگریان دکین یعنی بجین ناف شانوگری دام شانوگری دکر و هکر دادید بیجی ما بینر راد کر ما مداخلات داد کر دست خطانا بینری اول بو ما گله خوش بو سربورک باش ما جوارگرد هر دو کلیه جو معهدیجی یعنی ما تشد باش ورگرتن کام بشن کارت باشی بکن شولید ما بینو کشی مکرین حتی کم جوازی بین أفجي حدا كيف ما باش بي. شانۆگەریە دەروێش یان گۆدۆ هەڤڕەکیەک ناوبەرە بابەتên کەلتوری و یەن جیهانی نیشان ددا. û bi gotina nivîserê şanۆgeriyê xelk pitir babetê navxwî ve girê dayîne. Ev nîqaşkirin navêne van dû stafan de yaş min were yani yaş mor ez kim bu me zehmet em hinda cura godoy bikin çünkü em negeşin evi asli ku mesela şarçove coğrafi derkevin netewayî derkevin nasnamê derkevin şune em cura me nasnama aşîrî hay me nasnama bajir ya berendê wextê em tênen wextê em yani yaş mor dvê şanûgerî de wextê hada derwêşê Ebdîstrand got cumhur pitir hat. Li ser vîtepêşan wê qutsabiyên beşê dramayê projeyê derçûna xwe nimayîş kirin. Goyek ji cûrên nû yên şanûyê pêşkêş kirin. Ew jî gobeşek ji ekterên wan cemawer bixwe bû. Gobo hemî aliyekî jî ezmûneka nî bû. Hevrist Recep, Kurdistan 24, Duhok.